Urugari wambatirire mucemanio-ini ucio uria wikirwo Charter Hall thutha wa aria mahotirwo ithurano-ini icio gukirira maabitha anene a ODM na njira nditu makiuga nimetikirire maumirira ma ithurano icio makimenyaga wega citiari na uigiririku. Marakara ni makireirie riria Chapia uria wikaine ta Chapia uria wahetwo tigiti ya kuhuranira giturwa kia seneta guku Nairobi oigire atunyirwo certificate yake na ikiheo Edwin Sifuna ati tondu we ni muthini. Na reason ambayo niliambiwa nimenyimwa risiti kwa sababu mimi ni masikini ama sina pesa ya kufanya campaign Nairobi. Mimi Chapia na hapa ya kwamba nitabaki ndani ya ODM, lakini Sifuna sitampatia certificate. Aria age aria moima na maruru maingi moigire ni mekuremwo gwethera Raila Odinga kura cia giturwa kia mutongoria wa bururi guku Nairobi agikorwo mateta mao matikurorwo. They want to know what will happen to them after these nominations. They want to stop. We are confusing me. Stop. Mimi ni aspirant na yale yalifanyika pale tunadhulumiwa kama wamama. No agicokia mateta ma aruiriri iturwa acio, Raila Odinga ni amoririe marikirie marakara mao akiuga kiama giake gutire mundu kirendereire ithurano-ini icio. Yale makosa yote ambayo yamefanyika kwa teuzi tutarekebisha kwa hizo nominations. Lakini kwanza mpaka tushinde. Kama wewe unaanza kusema tu sisi tunaumia kama Waluhya tunaumia hapa ODM idhulumiwa bana. Waacha hiyo maneno ya sumu hiyo. Hakuna mtu ambaye anaweza kudhulumu Waluhya. Nani ataweza? Mimi Raila Odinga ni Mluhya. Thutha wa gicanjama na maruru maria meyumiririe guku Charter Hall, kigeranio kinene kiria kiho ni ati kana aria magoire ithurano-ini cia wamurano cia kiama kia ODM nimekurutithania wira na aria mahotanire. Handu-ini ha Kameme TV kuma guku Charter Hall, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.